Thegi uno ntwacokereria turathi na mbere gutherũka na turathi na mbere kurora maundu megiĩ security systems kana mitambo umuthi tuki muno makiria tukirora mitambo ya korana na mwaki na mwaki ngo tutarerio irathi cia mwaki o mwaki na kiria wagirwo ni kuhoria kana o mwaki na kidene kuringana na haria uracinira twitarerio kuma class A nginya class K tuma hau twathi kurora mitambo ya kuhoria mwaki icio na kimoni moni yetagwo fire extinguishers na riu ni twagicokereria na Kevin Gashunga kana Kevo Afrosonic korwo gitwira atiriri mitambo ingi ya kuhoria mwaki ri ni iriku twagweta ya mbere ni ya mai water twathi ya kere ni ya kihoyo ni foam ya gatatu ni powder ya kana ni iriku nyamu itagwo CO2 ngine moi maigua o CO2 iria twamihuthagira twi thukuru ri tokoragwo toimwana we gukena gwithukiria ucio ni CO2 kana ni athukia riera indi Iona guku nja andu ingi mayoka gutoria horo wa fire igua mundu okakwira ndirenda mutungi wa CO2 o CO2 ni horagia mwaki generally ndiye niki gitumi maingiririe mentality yo neno ru ni carbon ni CO2 ni carbon dioxide ni carbon dioxide ile todo magia kuria thukuru neo carbon dioxide fire extinguisher commonly known as uria makimitaga CO2 tauo nayo ungirwo thio gore mutungi wa kuhoria mwaki ndiye andu matiuka makwirite mwaki uria marenda guthi kuhoria moka makwirite ndenda CO2 ona hani ndamenya atiriri ati nyamu ici ri ni koragwo na irathi riu timu yothe ungigura ati na wathi wiga petrol-ini thakigurie tondu ni mugutuikaga andu moraga ni ndu wa kwaga ugi kana umenyoi taru kajo ni ugaga ati o duka no nginya ikorwo na ki na mutungi na fire extinguisher ni meraga mundu we duka yaku aguno ko na mutungi kana ni makore tu agwa ciwiretio meherere ona audio na magitindira ta kuria gwitu duka-ini ni mamenyaga to ni tukimiendagia makora ebangitwo hau mona tu mwina marwa na mitungi kuu ona matie marora amatika inspection ka ni service itu magie makae inspection ka to mutungi to mune uthio iki mutungi na kuu ona ni rafikwo muno kwanja ino ndakwira powder kwi kundu ifikagwo igekirwo mutu wa ngano tutigua ni kario bagi asa ndikwana kuga kuria athikirwo no ni ngoete situation teo customer akwe na kimutungi mugithie gugitest uguo kamware to test kimutungi gya gwikamba gigathira mukirora niki kiaima hau niki mutu kia ngano githeri mwaki agenya na wali amwe tuge andu ni marehia to magakeria ni gwetha mbeca magakeria magetha na njira iria itakiagiriire uguo ni kuhatarisha ni kuhatarisha nginya maisha maku ona we tondu we wakimifiki wendia ndui kana niwe guthie yendio cukuru kundu mwana waku arathomagira kana mundu anyweho ikare hau gukiuga ndi kimutungi gya kuhoria mwaki riria ukagia mwaki magerie kuhoria kiririmbure mwaki mutu wa ngano ukaheta uthire ukahura mwaki ati ni kuhoria ugaga batara uririmbuke kimutu kiu giothe yoge kihite ngano ni gokana kuguo nae ni gagu hit back nundu wa fake maundu ta macio counterfeit cieko kuguo mwiro iyo nayo githi kugura menya uragura kuma kwi authorized dealers kana andu mena uigiririku gyo kinigyo gusaragia mena uigiririku wake guthwo kimutu kia ngano hata kuna mutu wa ngano ukiuga ina fire extinguisher kana muhu riu nikyo gukwira haha andu aingi ndiye ni kumeirwo ati mutungi ni CO2 tu to igua athio ndeka kugura CO2 rira mutungi wa kuhoria mwaki uri ku CO2 CO2 ino ihoragia class B fire handu hena ma petrol ihoragia class B ku ni kuhoragia neo ni muno cikoragwo petrol station ini no gwaku nyumba ti aguthio gure CO2 we ndo ani di CO2 we ani ukunidi mai ma kuigane mwaki uriko kuigane mwaki uriko nyumba no kunidi mai na fire blanket to mwaki ukuma riko panini mukamikunikira ikaga oxygen gas ukamikunikira gas ikoro kirikire iyo fire blanket no ikoro kimikava kamuri urutite nja ni ukumikava no gas ya riki tia kumiakia no riki utakumenya giriki utakumenya ukiruga gai kunikira na fire blanket no merute nja kana weherere utige wahora weherere completely iyo itagwo CO2 ihoragia miakio ya class B fire neo yagire uko kuria ma petrol station ine riu ri icio ni cio ko kuria petrol station ine to fire extinguisher there mai kana yake ni hari nya muingi fire extinguisher ingi itagwo wet chemicals iyo guturite ni horagia cuma iyo ni kuhoria cuma ni hota ko yatukana na gicori ndigiki gia cuma gikindakwa yukai
kigite kiria gituma gisolid kiu handu ha gitige githiete ogwo kicinite kimeotete yagitiriria hau kigagikul gigagaform gicuma kingi gatiga guthie okay ni chemical ingi tonda kwa cuma mimelt haya hia mwaki wakira waima haria wagirire uhitie uitike ogwo mwaki wa ukurirembuka uthiete na to ni muhio nayo gikugerera ogwo watiga wa gucina ni waiteirie kiwet chemical giki nyamu efoma imiformaga ringi tu coke cuma ituike kindu solid itige gutuika kindu liquid yatuika kindu solid ni kuhora gikorera hau gitigutherera gikite damage iyo to kundu cuma ki get out of hand ikoi ta devki ora magicina azuma itangire ure icinagiro itago nagiro go itago ta fanis kana itago ta adiyo ta thiete ore muko gwikira rugiri koguo gicoro kau gengeiteka no kigerengero kugera ngero after how ni fire blanket na kaya mugda kirite mwiroreri hinde kanya mugetagwo fireball wa turine gatui ka fireball tutadite fireball ri tamatadi na njira nyanda ndukui horo wa fire blanket ro gwicire no wakorwa save miwa mingi muno miciini ni kanya mukanini ona gako kacuragio nyumba kana handu hothe maofici-ini handu hothe kaya kaigite thini wa rectangle kaya hena tuyamu twa kugucia tucomokete ati kugucia urute kamurengeti gegothe uthie uhumbire kiria urona kina gikianjia kukwaka na mwaki gikimiume oxygen gikiuma oxygen kindu urona kiaku mwaki urenda kuririmbuka githiaga gakunikiria ti fire blanket ati ni yaku wewe wihumbire nayo aca iri ati wehumbira nayo ndukuhia ino ithie kahumbira mwaki ugaga oxygen ukahora ndikane kari tukaneka higa kuruga ise kana kao kanini akioya muregeti mukiwikia mai-ini akiingira nyumba naguo tiganire ya tukagire gatiahite na ngai kuruga ise ko kenyewe na kana kao oiko ndure na kaba bracket gakaga kugura ri na nigio kagitaraire ri no yona tauro umikia mai-ini no kabe haria agokana kana haria hagwakana ungihota ukunikirie biu haria harakana agone handu ungihota ukunikiria tondu gikiuga sitting room yothe ina mwaki agone nyumba ugerie kugata ruko ni mwaki wa gas ni ukugeria kana kama kagiambiriria handu gekani ri no ukikunikire na fire blanket no ukunikire na kindu giothe ungikona nakio bora kikiume oxygen completely no uyona thufuria ugikunikirie wega thina riu ni make sure ndiri na kundira ingiririera riu nikio enda kaya musori ga fabra ugakunika miena yothe kahinyo ukamenya na easy muno gukunikira kindu na fire blanket ukira thufuria hinyiriirio gutonde gukora gwe kundu rugi rera ingirira oxygen ikuingira the aim ni kudeny aim ni iyo target kirenda gwika ni kunina oxygen ingire thini wa mwaki uyu yona ena mwaki wa oxygen ni kuhorohoraga uguo wa murengeti ni kundu gwikagwo muno icagi-ini ati no uhote gwithia murengeti mai-ini wikunike naguo murengeti ukioreka ni ugikahia ni mwaki unine mai ni uguikaranga ni uko weka kaundu kamwe kana twiri mbere ya damage skin yaku ucio ni mwaki kiria meneno solid to mwaki wa petrol kana mwaki wa gases do gwithie na murengeti no githie na murengeti huo tugire wa murengeti undu ureke icagi-ini ni uhuthike tu class A kore indo solid bao tiga guthie kungengana naguo handu hena mabetoro taguo marori makigwaga niguo ati tawre hakikite Sachagwani ndo kiuga kiroria betoro ni kiagwa kwanyu ukioe urinde murengeti mai-ini haraka ucoke ukuwe mitungi atawathie gwetahia betoro ni ukuhia ni ugote muoyo waku na ni muno Kenya ni mabati kumenya matigifati ukorwo makwiriria ngari ya maguta yako ni na ndugakeri kuga ni ithu twakwire murengeti wina mwaki mai-ini ugakiria ndugukihia ni riu hau ni hagire mweroria kinoti hau horo wa murengeti ekejurie kiuria kingi riria andu a mwaki fire brigade munoka kuhoria mwaki ri rondi cio moka nacio ri ni koragwo ndi ciothe ni makuite indo ciothe kana kaingi moka kuhoria mwaki wa class A makona mai ni wona mai kaingi ndiona ringi mena CO2 kana form taru magithie kuhoria mwaki kundu nyumba ri kundu kuu ri tuwe ni riko yambirie kuhia kana ni sitting ni hite na kisambirie kuhia no kwina gas nyumba iyo mwaki na gas no irifuka gwo igaikia mwaki ni mako mebangite
na makoo mebangite mangiona ni kaya mukani makona to extinguisher thini wa ngari-ini ciao no riu moka makora Kenya makora mwaki gikinene kiria gitukanire indo ciothe riu ni kianeneha ona yora makihoragiria he haraihu guitiria mai kiria makoo mai mao matiko mai mageretie mai kumekira mai matari na oxygen nigetha mai maitira makoo makiuma mwaki uria oxygen magerie kuhurana naguo kenjuri onoko ringi no korota kiri waruta wira ko wi mai maruta we oxygen atia kana ni treatment ni hau no ya kiuria to ona mai ungitherukia ni mani na oxygen matikoragwo aca ungimatherukia biu na nikio yari chemistry ya high school ate ungitherukia mai utherukia niho meragwo atiriri ni ndikire mutaramu mwena ucio no ni tweragwo ati ndukageri kunywa mai mangitheruka umenye kunywa mai matheruku mahiu biu ni mare hanya mwitagwo throat cancer kiu ni kiru nderitwo ndi kindu form 3 to uranywa mai matari na oxygen gutigana namo mauru mageria ndiraiga ndugakinywe matheruku nywa matari mahiu biu maiko me hau matheruku mahorari mucokagie oxygen no kuria hau no maiko me na oxygen na matheruka yathire more detail na chemistry no ruto tware to basic twa chemistry na rata mwerokera etagwo yuthufu agekira mukonde horo ucio ndiramenya ati mai matherukio ni oxygen ndiathira no ruma mathima moto magithiara matigikona mai kiria matikiamba gutherũkia kirori matikiamba gutherũkia kirori nginya makome na treatment marameka nigetha moke no gia giteni giteaga makiria maki wagioka ukaigua ni mani na mai mahoragio na mai maria makiri hakuhi to ni makoma ma communicate na Kenya Power ni gwa gukuhea ka nyumba to ni kio moka makamba thitima ikamba ikahorio to moka na mai matigo kianjia kuhura mai hena thitima na inyumu iko kwina nginya on Lucas iria mai magwitikora na maflow nyothe mukwanjia ku electrocute kurocoko to gwa andu mai ni makihutirie mai maitirwo ma fradi marahutia thitima ni mokire nawe urugamite mai-ini wirorire kundu gukihia ngona ni uko itakurehe mbica njega ni gukuma uhurwo coku nditondo tikurekio muthi tondu namo mathaa namo ni makirega riu ukienda ukirore kamera ai ukire mwiroreri ukimucokerere ringi uria gikuona na kuria ukiumire okay hamaritwa njokere ni gacunga wa Wanjiko kana Kevo wa Afrosonic Systems twiguko Nairobi mwena wa Ruthuri Avenue nyumba itagwo Nyandarua House hau Kamae Road Ruthuri ni ukuona Kamae Road na tukoragwo second floor room 213 Nyandarua House second floor room 213 tudira na indo cia security system fire and safety na tugaga we are the home of security and muci wa technology no giteri thini wa Kenya na East Africa yothe to tugithia to Kenya tutugithia uko tau coming ni tugukorwo tugithie mwena wa Somalia mathire ugikorwo na kiuria yothe no tutembere office itu ukio giturie kigie no kiuria kana advice kana ungenda uko kigura kindu yothe kana uko ni ukwenda kugura indo ici cia fire alarms kana ici mitungi na ni uretiga ukienderio ngano ugitukore no utuhurire na thimu namba yakwa ni 0713 295 226 0713 295 226 kana hore namba ya ofisi ni 020 440 1833 020 440 1833 no thie renda rwito www.afrosonicsystem.com www.afrosonicsystem no wiku renda rwito no wone indo ici tu iria twi nacio na no twandikire hau renda rwito hena contacts itu no wandike ni kwandika na email na no tukihurira namba itu ya thimu na twi social media ini twi Facebook twi Twitter na twi Instagram Afrosonic Systems twari mwe guothe thengi muno Kevin ndo guka na gwitana getikira guka tuthomithia andu aya uhoro wigie security systems na mibango ya kurana na mwaki murori hau no tukorwo tugitirihira tabarira ino umuthi tukuroraga uria ugikorwo ukihurana na mwaki muno makiria ukorwo ukimenya mwaki ni wa muthemba uriku na kiria kihuthikaga
niguo tutigire ni twahoria mwaki ucio ni waki ukona mwaki wa kuma class A nginya class K na o mwaki hakiri kiria kiraho ndugathi kuhoria mwaki wa thitima na maĩ kana gas uthie witiririe maĩ nduri hora na ni ucina na hau mau ni mutwe tukira muthenya wa umuthi hau no twatirihira tonere muthenya wa rucio tukiaria cia uteti hanini na biashara tugakorwo tuna wiri Kamau uyu akorwo tukimenya bururi uria ukoretwo ukigariura ninge tumwe gwa muno kutafarani maikoro gwatharuka mucio munene wa Ikuyu TV na hau no twatirihira hey